Hvala Allahu gospodaru svetova. Hvala Allahu Đelešanu na svim blagodatima koje nama dao. Allah Đelešanu jedini koji ima pravo da se obožava, priznajemo i svjedočimo. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je njegov zadnji i posljednji poslanik, priznajemo i svjedočimo. Neka je salavat i selam na njega i na njegovu porodicu i na njegove ashabe i na sve muslimane koji ga slijede do sudnjeg dana. Amin. Nastavimo sa pravima djece u islamu. Dete ima pravo da se razgovara sa njim. Uvek, da kažem, vidim da postoji velika razlika između generacije i generacije, između oca i djeteta. I ne zna otac sa kim se druži dete. I ne zna otac sa kim dete jede. I ne zna otac šta dete gleda ceo dan. I šta dete čita ceo dan. I šta od informacije, od tačnih, ispravnih, od neispravnih, netačnih informacija mu ulaze u glavu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, što je naš primjer i uzor, uvek je seo sa svojom djecom i pričao sa njima i detaljno i razgovarao sa njima. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, jednom je pričao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa Fatimom. I ona se smijala, a ona je plakala. I Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nastavio govor i ona se smijala. Kaže Aisha radijallahu anha, nikad nisam vidio osmeh tako brzo nakon plakanja. Nikad nisam vidjela osmeh i smejanje toliko brzo nakon plakanja. I pitala nju, Aisha pita Fatimu, šta ti je rekao Rasulullah sallallahu alaihi sallam? A Fatima kaže, to je tajno. Što mi je rekao Rasulullah, ne mogu da kažem. Aisha je to čuvala. Posle smrti poslanika, sallallahu alaihi sallam, posle godina, nekoliko godina, došla Aisha kod Fatime i pitala nju, onaj dan kad si smijala i kad si plakala, šta ti je rekao Rasulullah, sallallahu alaihi sallam? Kaže Fatima, Rasulullah sallallahu alaihi sallam mi je rekao da mi je uvek došao Džibril i naučio me ceo Kur'an jednom u godini. Svaka godina došao je Džibril a.s. kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i učio ga ceo Kur'an. I ove godine došao je kod mene i učio me ceo Kur'an 2 puta. Ja to vidim smrt, moj kraj. I plakala sam. I onda mi je rekao, ti si od moje porodice, prvi ili prva od moje porodice koja hoće da me prati, znači da umre posle mene. I tako je bilo. Fatima je umrla posle poslanika sallallahu alaihi sallam za 6 mjeseci. Prva što je umrla od porodica poslanika alaihi sallam. I onda sam plakala. I posle toga rekao mi je Rasulullah sallallahu alaihi sallam da sam ja gospođa svih gospođa u džennetu. Onda sam se smejao. I Rasul je pričao sa njom, objasnio i rekao, hoće da mi dođe Džibril, hoću da umrem, hoću da umreš posle mene i hoćeš ti da budeš u džennetu, ti ćeš biti kao gazda u džennetu. I pričao, sve razgovor sa njim. Došao jedan od Araba, od Badvinja kod poslanika sallallahu alaihi sallam i video kako poslanik alaihi salatu wasalam nosi 2 unuka Hasana i Husajna. I kaže, taj Akra ibn Habis se zove, kaže, imam 10 djece i nikad nisam poljubio nijednog od njih. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, šta da ti radim ako je Allah Đelešanu uzeo milost od tvog srca? Šta da ti radim? Allah je uzeo milost od tvog srca. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam jednom,
kad je bio na mimbaru sa hutbe i ušli su Hasan i Husain, unuka. Kad je ih vidio, sišao sa mimbara i prekinuo hutbu i nosio ih i vratio se na mimbar i nastavio hutbu. I kaže, Allah Đelešanu je rekao, zaista su vaša deca i imovina fitnat. Kad sam ih vidio, nisam mogu da izdržim. To je milost što Allah stavio u mom srcu. Prekinuo hutbu. Toliko je bilo blizu sa njima. Prekinuo hutbu i sišao se sa mimbara. I uzeo ih, držio i nastavio hutbu. Kaže, ja nisam mogu da izdržim kad sam ih vidio. I učio ajet gdje Allah Đelešanu kaže, zaista su vaša deca i imovina fitna. I to je fitna, kaže ne mogu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom je uzeo Hasana sa sobom i držio ga sa njegove desne strane u namazu. I Rasulullah u mihrabu klanje kao imam i džamatlije ashabi klanjaju za njim. I kad je pao na saždu, Rasulullah produžio saždu. Jedan od ashaba podigao glavu i gleda. Zašto Rasulullah s.a.v. toliko produžio saždu? I vidi da je Husain na leđima poslanika s.a.v. I Rasulullah nije htio da digne glavu, da ne smeta Husainu što je na njim. I posle namaza, ashabi su ga pitali, produžio si namaz kao neobično. Da li ti je došao vahi, Džibril a.s. Da li si dobio neku objavu od Allaha, ili si zaboravio, ili se promenio propis suđuda u namazu. Kaže Rasulullah s.a.v. ništa od toga, nego Allahova milost u mom srcu. I nosio sam Hasana na mojim leđima i nisam htio da prekidam. Neću da ga smetam. Rasulullah s.a.v. nosio svog Hasana i Husaina unuka dva. I nosio na leđima. I hodao u džamiji. Rasulullah s.a.v. najbolji čovjek što je Allah stvorio. Nosio u džamiji pred ljudima. Dva unuka na leđima. I ashabi kad gledaju kako hoda on nogama i rukama i dvoje deca na leđima. I kaže Rasulullah s.a.v. smeje se i gleda na njih, na decu i kaže, najbolji prevoz je vaš prevoz. Najbolji prevoz je vaš prevoz. Vi vozite poslanika s.a.v. Vi vozite poslanika. Velika čast. Naša deca, mi ne znamo sa kim se druže. Da li znamo kada idu naša deca u srednju školu? Da li se druže sa, ne znam, gejevima? Da li idu sa lezbajkama? Da li idu sa narkomanima? Sa kim se druže naša deca? Ja pričam sa njima. Ja razgovaram sa njima. Ja li imam odgovor na to kada pitaju ko je stvorio Allaha? Kad ti dođe dete i pita zašto je Islam zabranio alkohol? Zašto je Islam zabranio vezu između muškog i ženskog? Zašto? Ja li imamo odgovor na to? Ja sedimo sa njima, pričamo. Kad tvoja žena sedi sve vreme pred televizorom i gleda, i deca gledaju šta pusti televizija ceo dan, i šta dobiju, koliko odbiju od toga, jel znamo mi? Da li smo odgovorni pred Bogom na to ili nismo? Da li smo to svesni? Kako kvarimo svojim rukama našu decu? Svojim rukama. Ispred svojim očima. I kvarimo našu decu. I smejemo se. I zadovoljni smo. Ne možemo da budemo zadovoljni. Ne možemo nikako da budemo zadovoljni. Ako kvarimo mi našu decu, moramo da budemo tužni. Moramo da smo tužni. Ne da smo zadovoljni. Nikako da budemo zadovoljni kad se naša deca kvare pred našim očima. Razgovor sa decom, to je njeno pravo. Detetu, da sediš sa njim, da razgovaraš sa njim, da pričaš sa njim, da znaš kako razmišlja, da znaš na šta misli, da znaš šta planira, da znaš šta gleda, da znaš šta čita. Moraš ti kao otac
ti si odgovoran pred Bogom da sve to znaš i da odgovoriš dete na pitanja. Kada te pita, moraš sve to da znaš i da budeš svjestan. To je jedno pravo. Ako ne daš detetu to pravo, ti si krao pravo deteta. Ukrao si ga. Svjesno si ga, namjerno, pokvario si ga. I to je tvoj amanat. Namjerno i svjesno pokvariš svoj amanat što ti je Allah dao. Nije mala stvar. Niti je sitna stvar. Nije sitna stvar. Razgovor sa decom jedna velika baza Islama i velika baza proširenja reda posle vas i posle nas. To je jedna stvar, to je jedno pravo. Što ima svako dete ima pravo od oca da njegov otac sedi i da priča i da razgovara sa njim i da zna o njemu sve. To je jedno pravo. Također jedno pravo što deca imaju, da ih ne psuješ, da ih ne proklinješ. To imaju pravo. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se jede proklenje stoka. Ako ti gajiš kokoške i prokleniš ih i hoćeš posle toga da ih kolješ i da jedeš, nemaš pravo. Islam je zabranio da se jede proklenja životinja. A kamoli da čovjek proklinje svoje dete. Ima pravo da bude poštan čovjek i da ga ne psuješ. Ja vidim u nekim porodicama deca uče psovka od roditelja najviše. Od oca uče psovku. I od majke uče psovku. I otac psuje majku. I majka psuje oca. I majka psuje dete. I dete psuje oca. I otac psuje dete. Kako je ta islamska porodica? Nije islamska porodica. To nema veze, nema miris islama u toj porodici. Nema. Islamska porodica zna da svaka reč koju govori računa se. I piše. Svaka reč je pisana pred Allahom. I čovjek je odgovoran za svaku reč koju govori. Da psuješ dete. I hoćeš posle toga kad ga psuješ i posle toga nakon što ga proklinješ da bude Allah zadovoljan sa njim i da kažeš dete ne sluša me. Kako dete sluša kad ga psuješ? Kako možeš da očekuješ da te sluša kad si ga psovao? Neće da te sluša. I ima pravo da te ne sluša. Ima pravo. Islam mu je dao. Pošto nisi dao detetu svoje pravo, onda Islam je oslobodio dete od obaveza prema tebi. I ne možeš da ga psuješ i da kažeš slušaj me, ja sam ti otac. Da si mi otac, ne bi me psovao. Da si mi otac, ne bi me psovao. Otac ne psuje svoje dete. Otac ne proklinje svoje dete. Svoje dete mora da se poštije. I čovjek mora da poštije svako dete od svoje dece. Također, Islam je dao detetu pravo da se igra sa njim. I ovo su primjeri što sam dao. Kako se Rasulullah s.a.v. igrao sa decom. On je uvek nosio svoju unuku umama, na leđima, u namazu i van namaza. Počinje Rasulullah takbir, namaz, Allahu akbar, fitah takbir i nosi dete dok je na qiyamu. Padne na ruku i nosi dete jednom rukom i drugom rukom drži koljeno. I vraća se od qiyama i padne na sužud. Kada padne na sužud, ostavi dete pored njega i završi jednu saždu, drugu saždu, ostaje na qiyam na drugi rekat, opet nosi dete na drugi rekat i tako nosi dete celo namazu. Koliko je to ljubav i koliko je to milost, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko ne smiluje, neće Allah da ga smiluje. Onaj ko se ne smiluje ljudima, koji nije milostiv, neće da bude nemilostan. Ne može da bude. Hoćeš da ti Allah da milost, budi ti milostiv prvo. Molim Allah dželle šanu da nam da korisno znanje, a prvo qavli hada wa astaghfiruh.